Mentri katanat ka Koit ka Khiah ka jela ka Dr. Prin Lingdo kala Pyntip sya ka ying dorbar ba ka kerdan jong ka Tura Government Medical College kalong nyopusan na ka shispa. Haba jubab ya ka jingkeli balawanra da unong yalam kalyang persya u Dr. Mukul Sangma ka kong Lingdo kalayathu ba ka jinghe jong ka jaka bala ais ngobha na ka benta ka te ka projek kalong khandai ekar. Haba ai Jingpyntrei benya halor kapisa tingka ka Myntri ka Koit ka Khiah kala Pyntip ba kapisa baro ka bala menjur da ka sorkar pedeng na ka benta ka ni ka projek hadu menta ka sengi kalong sispa nyopho poin shpo kelur tingka bat kala ya thu shu ba kapisa ka bala pelat na ka benta ka te ka projek hadu menta ka sengi kalong sispa prapusan poin rupusan kelur tingka kat ba kapisa ka bala pelat sya kontraktor hadu menta ka sengi kalong sispa nyopho pra poin rupun kelur tingka. Speaker, sir. Reply to star question 88A. So the status of the Tura Government Medical College is 75%. B. So the total area of land donated by the clan for the project is 99 acres. C. So the total amount of money sanctioned by Government of India for the project till date is 170.10 crores. D. Sir. The total amount of money released to the PMC till date is 185.65 crores. E. The total amount of money released to the contractor for the PMC till date is 178.66 crores.